Ошон үчүн жана контрабанда көбөйүп атат. Эч ким чек ара менен алып өтпөй атат. Официально алганда, мындай алганда биз Бука ошо лимузин букан балдары. Биринчи балдары бул. Бул жигит жашап. Канчадан өткөзүп атасыңар сабакка? Былтыр жазда 470 сом берди. Азыр уже кызында 510, 520 сом. 500дөн ыңды эт жок болуп атат азыр базарга чыккан. 100% козаканды, 25% козаканды. Жада 500 башка 700 сом барат. Монда келип чыгып коебуз. Сулар бар, 125 да онан. Бул санына жараша эле мындай бөлөсүңөрбү же сортуна жараша? Жок, санына. Ama derse bulup koyup 125'ten bölünüp aşırı erken dürüm alacağım. Nege ошо 125'ten bölüyorsunuz misалы? Общий ya onda olsa orta band olup ketip bardak olur. Bu жерде öyle 125 şu жерде töldöydü. Şu burçunda özünü töllemeye kılıp bu şeyde turatты arlaştı. Ondan oşa layıktagan bunların akılları için. Özünün burçu var. Kil kançadan veriyordu? 100 başına 85 деген фактор алсак. Жаңгылар эгиз алып коюп да. Жана бир ак койдо эгиз болбойт. Ак койдо эгиз көп туат булар. 100дөн 85 ашып кетсе 90 болбосо 85. 85 берсе деле нар жака 15 нормально. 15 минуска сөз жок кетиш керек да деген. Наркы каналдан алабыз, мисалы каналдан ошол жерден суу теплицага малкына полный келет ошол жерде. Насос менен чыгарасыңарбы? Насос жок, насос. Анан суу токтоп алганда глубинный энергия бар, скважина пол жерден чыгат. Бул тузлуу суу да. Жакшы экен, Ой, муну быйыл арзан алдым, былтырга караганда. Канчадан алдыңыз? 200 сомдон ошол жерге келди да барып ордунан жүктөп келдик өзүбүз. Канчанчы чагат? Экинчи чагат. Жакшы экен. Ошо сактанышы дагы эмеси да сонун. Негизи Тавакында таза негизи жакшы экен, эмеси жакшы экен. витаминдин баары биринчи сабактары ба? аралаш. Жыты да саат менен болуп атат. Неме чыкканда дирка өтөп, анан Карантинде канча 15 күнөн бир ай. өзүңөр тургансызбы? Аны. Бияктан эле. Канды тапшыргандан кийин. Чөп майда берилди. Бул майдаланып уже тияктан келгенде эгиз, Ал бул чөптү биякта жана эми трактор менен жана казан бар, ошодо майдалып берип, ошо менен салышат да. Отход чыкпайт да. Вообще отход чыкпайт. Азыр мурун жеңдир алды, азыр кыйын болуп калды. Азыр дене ветеринар службадан дамыр разрешение алып келет. Разрешение алып келет, отдельно. Бишкектен аласың. Областной өзү менен азыр Бишкекке жаңы эмеге дагы кайрадан алып түшкөн Неге областной бере албайсың? Областной ошо Бишкекке ушундай эме чыгарып жаңы аны алып разрешение достуга барып эгер ошо разрешение болсо ал разрешение Карантинден чыккан. карантин чыгарып Эмнесине берет? андай эмеси бар да. Алар эмнесине берет? Эгер карантинден өткөндө. Лаборатория ошол жана карантинге алып атканда кандын эмесин ар бир башына алабы, тыйынды канчадан алат? Ал арзан да 20 сомго жетип Башына, ар бир башка. Азыр муну карап, мына биздин ишкананын аты Зиядин ата да. Ушул муну разрешенияны Жусуп деген берет. Ушуну эгер достукка көрсөтсөңүз өткөзөт. Болбосо жок. Мына биздин өзүнүн разрешение менен өтпөйт. Карантин сөздөр электеби? Муну ушу Чарба нече карашы ветеринардык кызмат. Ветеринарная служба Министерства сельского хозяйства Российской Республики разрешает Зиядин ата Ошская область, вывоз живых животных МРС в количестве 100 голов, выращенных на территории Российской Республики, назначением в Республику Узбекистан автотранспортом через пункт пропуска доступ при соблюдении санитарных карантинных при соблюдении ветеринарно-санитарных требований ЕС при перевозке.
Bu nemesine öğretkenler. Azыр мурун ушул жок эле, мисалы областной ветеринарный врач немеси менен өткөзөт эле. Азыр жаңы үчүн чыгарып коюп, буну күтүш үчүн бир жумадан күтүп. Bunu Bişkek'e barıp bana verip geliyor. Жок, буну бул жактагылар Бишкек отделение жөнөтөт. Bir de veteriner. Бир ветеринар жөнөтөт, анан бул 3-4 күн бозу жумада буну берет. Анан областнойдон эле берсе болот дейм. Эми булар областнойдо азыр мындай четкенде мындай күчү жок кылып коюшту да, мен деги билбейм. Yok, kандай ayırması var, tamam? Murda forma 2 memleket edi. Мурун жөн эле ушулар Hazır inday болот да, өткөндө Бактергеш менен сүйлөшкөн жада Бактергеште турады да. Кандай эме менен шарт менен өтүп атат депчи. Анан аркага тартты да, азыр ушул кагаздан аркага тартты. Эгерде мындай кагаз менен кыйнай бере турган болсок, эгерде ушул жерде ала турган деле Бишкекке централизованный тартып берсе, ошон үчүн жана контрабанда көбөйүп атат. Эч ким чегара менен алып өтпөй атат. Официально алганда, мындай алганда биз немеден сурасак, мына Кара суунун ветеринариясынан сурасак, бир дагы эме өтпөт. Бир жылдын ичинде. Жок. Бир факты жок да, малды алып өттү. А мындай Өзбекстанга базарлардан алып өтүп атышат. Демек ошонун баардыгы контрабанда менен кетип атат. Мал базарда болот. Кайка барат? Эгер достук менен өтпөгөн болсо, чегара менен официально өткөзүп. Буну ушуну алып койсо болот эле өзү. Жок, бул немесине требования деп да, бирок эмес. Мурун бунусу жок өтөт калды. Жок, ушул справканы областной деле бере алат. Бир жерде мындай чоң деле мен кереги жок да. Эми турат, азыр кайталап болуп атат. Областтык болгондо ал Бишкектен күтүп отурбай, бир жерден барасың, 2 сааттын ичинде акчасын төлөйсүң, нормасына жооп берсең чыгарып берет. Область Бишкек менен представитель областной областта. Азыр ого ишенбей дагы башка. Мыйзамдын өкүлү болуп атат. Азыр бул жерде чөпкана бар азыр. Бул полный чөп. Полный азыр 30 000 чөп бар. Полна быйыл эми арзанчылык болду. Былтыр кымбат эле. 120-130. Бүт чөп. Жарым саман жарым чөп. Бүт сатып алып бар. Өзүңөрдө поле барбы? Бизде 100 гектар. 5 гектар го. Жолдан 1 жыл болду. А эгер жанагы кошумча чарбалардан алабыз деп аткан жерге ошол эме тоют кылсаңар өзүңөргө Азыр ошого жеңилдик болот. Тоютка азыр эми Абирнангус менен Алектен өзүм азыр Европадан сүйлөштүк. Тобоктор келелек. Келелек ал сүйлөштөрдү деталь аягына келет. Ал бош турат бул жерде. Эми жанагы мен алсаган мукабайлар болду. 200 баш болду. Будан жакын түшкөн. Будан башына суу берилет. Ошол техника жүрөт ортосунда. Анан азыр гана мына домуну механизованный кылышты. чыгарып кетип аткан азыр трактордор стандартный эле баягы Союздун сарайында, ошол турасы. Анан бул чиклёный да жайында узак кышында жүрөт. Bunun алдында стекловат бар. стекло. Правда, тигемен чекинин ортосунда стекловат. Өзүңөрдөн эле көрүнүптү. Же сатып алды? Жок, өзүнүкү. Бул сургатсын артысы. Жетен канча? Эртеги где-то bir 50 миңден 60 миңге чейин да. Сургатысы? Сургатысы bir 25-тен 30-40ка чейин. 25-ке берет. Ошол эмесине карап кеткен ишине. Муну берек карап турат. Aberdeen Angus aralashması. Bukalarda эмес. Бул бука ошо лимузин буканын балдары. Биринчи балдары болду. 5% казак. Жүз эмес. 25% баягы эмеден 470 берип аткан ушулар да. Ошонун балдары. Angus 5-30 килограмм. 530 Bundan bile çıkarsa fayda görüp olur. Былтыр эмелер жана сиз келгендегилер алар ушулар этке тапшырдык да чоң букалар бар алар агрону чоңдор. Бул канча дешет? Бул 2 дешет. Кулдан аралаш. Эменин лимузин демеси бар burada. Genetikası.
Qancha vaqtdan o'tkazasiz? Qancha vaqt? Bular endi basa 5 oy. 6 oygacha maylarni qancha berasiz? 532 kilogram. 4 yaşar, 3 yaşar. Bular 1,5-2 yaşar. Qanchadan o'tkazib o'tasizlar sanqqa? Bultur жазда 470 so'm dedi. Hozir уже kuzunda 5 so'm, 520 so'm. 520 so'm. 500 dan unda yetib bo'ladi tez bozorga chiqqan. Bultur o'zi çok to'yt qimmat bo'lgan. Et arzon, yildan bir et qimmatroq to'yt arzon. To'yt arzonroq. Nechi metr? Bordoning metodi qanday? Ukollar jinar. Yo'q, hozir bunday qilamiz. Biz ertamen jaylovdan kelganda жаңағы альбен içiriz, içinde kurtlar var. Ondan keyin bir 15 günden keyin уже bu yer baylangandan keyin ivermek saradi. Demeslerge, bitsitten ileride. Al şu жүгөрү, arpa, buday, күнжара, жаңағы qant kızılçam demesi var, jем, şuradan aralashtirib bereriz. Естественно, Bizden de emir yok. Bordo jinar. Yok, kol müşamil yok. Gider qarta qaldım. Gider, kömedir yaxtı. Bunu jigit bizning специалист şu var direkt lan. Şu rüzü qaray. Bu texnikasi beramiz, bunday emas. Yo'q. Yo'q. Shularning bari. Чыныры практикалык zootexnik. Diplom yo'q zootexnik. Diplom yo'q, biroq diplom bardan o'tamiz hozir. Qanday qilib o'tasizlar? Baylarni. Qanday qilib o'tasizlar? Jem berib, ukolni berib, ukol kasal bo'lsa qaraydi. Jem berib, sağır geçiş jem berib, uog'ini berib, cho'y so'sin berib qaraysiz. Qancha vaqtda chiqaryapsizlar? Birini mesela. Qancha oy bag'asiz? Qancha oyda? 3 ay, 4 ay. 3 oy 4 oyda qancha ves qo'shyapti? Inja jaylovdan tushgandan keyin o'rtada qo'shgan vesi qancha sarayda qarmagan 5-6 oyda. Bu çetiraytın qarash kerak da bultur tartqabızda, tartqanda где-то 800 gram, 900 1 kilogram o'tgan. Anan qo'shadi. Berka azir mangustar 1,5 kilogram çen. Limuzlar ol parodosuna qarab qo'shadi. Qanchalik jegen sayin o'shani qo'shadi. Baliq сияқты bo'ladi, jegen. Ondan jaylovdan tushganda qancha ves beradi masalan? Jaylovdan buqalar ham tushganda mal yaxshi semib tushadi, buqanda ele semib tushadi. Qancha sredniy qancha ema beradi? Tartib ko'rdinglarmi? Tushgan 350 kilogram shunda живой bo'lsa. 350. Ha, o'shalar borib keyin 500 gacha boradi, 480. Shunda bir 4 oy 5 oyning ichida moylanib turgan bo'lsa, bir 150 gacha qo'shadi ekanda. Qo'shadi, 150 kilogram. 150 kilogram tushadi. Al bu yoqqa jo'g'ari 300 kilogramdan 250 kilogramgacha buqalar yaxshi oladi. 5 kilogram sotib uchun bularni satatadi. Bundan sonra teri, kalla, paçası, aborot tez onun şudur. Şimdi buqalar yaxshi bo'ladi. Cho'ng buqalar vaqtlangan, semeni ulug'ata, bereke kafilerga berdi cho'ng buqalar. Ana so'nggi shunday 200'dan 250 kilogrammgacha buqan bozor. Hozir mengiz kelishim bilan berasizmi? O'sha o'yinlarni borib, restoranlarga. Ko'proq oladi. Alırmal düşeceğinde pöldür gözünde. Torpağına bir kan basat, anan qalat oldu şuradan şu yerde. Anıcı aprelde jaylı vardı. Odan keyin arqı bir ucaktan yüklep Qarayimlikka boramiz. Qarayimlikten sentyabrda olib kelib, torpağını alacakka bilib, malды o'zim ucakta qoladi. Mal bu yerda qoladi. Ana shuni men o'zim chiqarib o'tamiz. Qancha yilda bir almashtirasiz masalan? Bu qancha to'pdan Mal hozir o'zlar bilinib qoladi. 8 9 Ana yetkazasiz. Ana yetkazasiz. Özüm hemen barda bir buçuk 100 malda duruyor. Kıldırdı, durup 100 mal bir buçuk 100 buka 100 mal çalan topuk çok hoş olur bilmiyorum ben. Только bırak olsun bana zaten mal soyul başka gibi olacak. Soyul başka. Biz yemiyoruz dışkana dışarı. Prensip olmalı. Gelgen bu zaman. Yüzden aşkım oldu.
2 yaş. Olabilir çoğun seni verdik. Bunlar caymadan son Yemen'e Nabuska'da bir düşkün. O Nabuska düşkün. Açtı cüzden aşık tutun. Yemen'de kança yemeğe gidiyoruz. Çok da var buradan. Bunlar kış kısım bir yakın gelgen neyse artık öyle. Aa sıkışık gibi. Dayardan onu aynı kalacak geldi. Şu boyu. Bunu 2 yılda ha? 2 yıl. Biz ne 2 yıllık bu kadar mı çalıştık? Azama dedi bana tamamda suları yapacağız. Bunda 2 yaş var mı? Böyle bir yeri neyse bunun bizim neyse bunların arkadaşlar faydalı oldu. Конечно, bizdikimiz patron. Bu kança 2 yaşar bu ya. Buyam 2 yaşar. Orada kengde. Uzun gen lan. Bulduğumuzunda. Limuzin. Aberdin Angus bu? Çok hangisi емес bulduğumuzunda. Kayaktan emesi. Европейский. Satып алгансыңар же торпогунан өзүңөрдөн чыгып?